Welcome to Stellenbosch High School, where innovation meets education. Our commitment to e-learning is shaping the way we teach and learn, preparing our students for tomorrow's world. By Stellenbosch is tegnologie nie net 'n hulpmiddel nie, maar 'n integrale deel van leer. Ons leerders gebruik voorgeskrewe toestelle om aan interaktiewe lesse deel te neem en om digitaal saam te werk. U sal die inligting van die voorgeskrewe toestel ontvang wanneer die toelatings bekend gemaak word. With digital tools, learners can take notes, access resources, and stay organized all in one place. This approach makes learning more interactive and impactful. Microsoft Teams is ons digitale klaskamer. Dit is 'n alles-in-een platform wat ons toelaat om kanale te hê vir adminklasse, vakke en buitemuurse aktiwiteite. Alle e-hulpbronne en studiemateriaal word opgelaai sodat die leerders enige tyd toegang het daartoe. Huiswerk, opdragte en assesserings word aanlyn bestuur. We encourage our learners to use technology as a tool for discovery and innovation, empowering them to shape their own learning journey. 'n Onderwyser bly altyd die kern van 'n klaskamer. Ons glo dat kardinale vaardighede soos lees, skryf en die ontwikkeling van kritiese denke nog steeds ontwikkel en gekoester moet word. With access to both digital and printed resources, our learners experience the best of both worlds. This prepares them for a dynamic and ever-changing society. By Hoërskool Stellenbosch gaan ons verder as net die gebruik van tegnologie. Ons fokus op die ontwikkeling van leerders wat gereed is vir die uitdagings van die toekoms.